bandong yumi Odan wodi kudumas yumi singlong present Jesus stop, Jesus stop, sky mo from the mighty loose Jesus stop. You me clock long talemat, nemblong emblong, ses long man. Oditok long paplong emblong iwaken sky mo crown. Jesus let me stop, Jesus let me stop, sky mo crown the mighty loose. Jesus, help me stop, look out long wall, you me stop, long hand, long hand, long plakat, long hand, no more, and me victim of you me. Jesus, help me stop, Jesus, help me stop, sky no from the mighty loose, Jesus, help me stop. Jesus, help me stop, Jesus, help me stop, sky no from the mighty loose, Jesus, help me stop. Udising kaparos nakaranda hayramera doek nakaranda hayramera yam dakaros rewit pos kay huak mo mayramera drasidu kalakatar to narawan nakarantahan an mo nakairo nakarantahan doek nakaros laraglan gimyar mo na tatsuwadu ta nakaros layramera Yesu Kristo lan gimyar mo ta nakaros na mihanwi rewit pos kay huak rumargi geleniay yakani wik mani thank you lang tonol geganda ham miramik nokol kamar kamar nabi na nakalaw kamar lahaw lat yun na moptan naramim tahamin yar misluamu kamar me pawbawa taham la kamar mo kamar sa iro banin yani thank you lam doek maroyin gale nakaran taham yaram kamar sa paros rawit nik nakol swadu don mo matlenian ya kairo nakaran taham ikbusinam don nakol swadu don mo sa karos marina din mayro maros na mihuanwi mayreglan to na mihuan tamar lahaw lat nagmarowadas na ram Yesu Kristo tarablalang bamon lahaw lat yun moptan yakani wikto na natin naram keke Yesu Mesiya. Amen. Nakaran tayo ramare ako lagi sa kapsidohin kam katar tawa buyag min minawinag min le nakaran tahan takay mikin lenar nakaran yu tira machi uramray yara miribor 19 yara mirasuas 16 tamo nakaim tamyar min nakaran le ramim ger mol keke modros na mihuan lilin ruato yara mera Yesu Kristo nakaran ut machi uramray yara miribor 19 yara mirasuas 16 marawadas yara mirasuas 24 to nakamaim tamyar min wana kamay dalangin pa siya kahuin lanakaran tadar. Anamru, yaramim ger, damalwa ger, yaram naudadhan ribor. Nadarayat gin miwato yaramara. Anadaram lanalagan, mamani beton, mani mama. Yaramara ut, nadanar sakol, mamat sakos na mihuan lilan lan. An yaramara nadararam don, mamani bendon, ratol na kamani mamayoya ka ut. Yaramim ger kamun lao, ladanag mo yung rawit, maroinam katahag dadawunghin. Maro ta kamo nakol kege momo ta nakos na mihuan igna kinati na waya sul na waya sul raman imoglan momo igta na sawatil igta na sola ta hangat at lerman mo barahan igta na sayawayan igta na saklean igta na ksiyay mo minainam an mol kege rab sinol kamoy katumanim an yulat ko kunar na raman ibanton uskay ram naudadhan ribor yaramara naram narminog yung mga mulbatum niyan yung mamaswas ka maldahagtadan ni mama mulbatum maroyaran batan mo nga nakol kaya mo matsakay kaya mo matsakos na mihuan lilinlan an yaran bara nataro fain iwag iton an nadraman iwiwin mamani benton an nakol kaya mo ta nakawitan na rawit tamalwa tako mo nakol kaya mo ta nakawitan na nagwamagray-ray na utadaham mo fan kam narabusin anik na nabuwas nikol na yay namuwati singin nyo an marobahay yo lawag dahak na nakaran yaram niya kahuin doeg la nakaran ay ramara rawit na kamay dalangin kaniko siya kasitohin niyan ger
usker irol gige mutros na miuhan lilen. Marol katar karhineti mama ni suatu kiyo irami bakalan to irami Yesu Kristo. Nakol gige mo madan ko irami Yesu Kristo suatu min ribor maro suatu kiyo in suatu asul min iram katar batam kamarilan mamarwato irami Yesu Kristo. Tamo kamyar na binaserbiana na to Yesu Kristo o ignan wa ite to irami Yesu Kristo. Maro ikna nakatalangin mo manada suatu ikna melan. Ano mo makamyar irami na serbiana na to irami Yesu Kristo. Nakaidalangin yan ya kausito inakranda hiram maro la suatu do niyan hiram to irami Yesu Kristo. To no sana mi huanui wala nakranda hiram maro na ramito nga kamani mo glan mo maniu live le irami Yesu Kristo. Suatu ton kat sakanito kamyar pos nakarin natin suatu do niyan to irami Yesu Kristo mos na mi huanui kamani ka maniu live. Rol moglan mama usker rubato irami Yesu Kristo. Maro usadahan au daribor ni matahan ribor monitahan ribor lat ko kunar mindahan ribor bulag mindahan ribor kau mindahan ribor nani mindahan ribor ros nar min tahun indon olmas ti asulin tani mo ribor mebit an ramarag lan wani matahan nigin ran humur nos betum nar min narger mun gargamun mo matrol mun kani maro ramagan matalingin maro yaramim kiramani beton ramam maro yaramim kir kama sito ina dengan kaya Yesu ramani moglan mo ito nakuspo nar min nakuspo na ti asul kani mero don suena le Nicole ni ay mero dan go yam Antonio yo bus nam so kasibna na mi Juanvi mo ko monokos na mi Juanvi ka kani dan go le Nicole ni ay usa na tramol lagi na tramol double na gin anagin darakam humoglan mo hey yaknos betum narmin yaknos betum narmin ni mo ya asul mene pulik min dah agribor na ni min dah na bugas min ribor kani ni mo mani dah agribor agan ratolog taweg yo yak mo yaknos betum narmin kani mero ya kamero mo nakran mo narger mo gagamani mo na mi Juanwi takagigay ko ay hui mo yaramim na mi Juan lilin sa kikemos sa katuos rol mo yakamo yung nos betum narmin pero rol mo takrenaikin rol mo na mi Juanwi pa iti kama pagkatulan bohi ko ito hinadara marhabag mo ikin betan kamapsitoin na mi Juanwi ikin betan ger na darani bendon mo yaramari Yesu Kristo mapsitoin isaw utagren mero ramara kawan yaramari rasarkan mero ramaliog makan mapsitoin nakarantahan na mi Juan lilin naging romom sa kigamilas Saka gemol win le na mi Juan dilinan. Kani nikin kamu mo tamo ramol danben mabgadaw le ramari Yesu Kristo kani mabgadaw le na mi Juanan. Kani nikin kamu mo kabot ratik malin. Ramol stada wayi mani gan laono mayetgin. Ramay le nahin na tahon. Ramay may merawadas ben renerawadas metang banin ramari Yesu Kristo ramay sito inakarantahan. An ramay may yaupon. Merawadas ba ramari Yesu Kristo menuwen iwag ito Yesu Kristo mamula na likan. Misinaulen mamani beto iramara witig na kawit plik sakol na tanar mo masukos na mi Juan lilin usara mayitkin mo to iramara Yesu Kristo mamani benton misina ulen mamani benton mo na tanay iramara wit sakol mo masukos na mi Juan lilin na usara mo na rit ker ramayitkin mo misina ulen niya naganawa to iramara Yesu Kristo nikinadin mo mo yigtan ben ikinadin mo mo yotan ben niya kaswasagalan ng iramara Yesu Kristo in ribor medjet na katar kaswas an nagwala ng Yesu Kristo nakinadin ramara rasim muhin rasim nagigemo siya watui Mesia ramara mesina ulum le ramara Yesu Kristo usara mol naran in ramol naran kani mero nagin rakam mo ramayatikin nagin rakam mo ramya kani mo siya watuin kani mo mol kigam mo tarhabag do ramara Yesu Kristo na mi Juan lilen ruwa mo siya watuin kani manibito ramara mo na tasukos na mi sukol mo masukos na mi Juan lilen ramara ram saramanton Maupun maniban na mi Juan lilen don mero maniban don mo ratol na kamani mo yoya kawit mero ramim karen yam gain dawit bek inam gat hag tata wuhin niyan ribor katar gitara kahmo mama kata kani beto ramara mo ka po ramara yik na kawit bek kani mero ramara trani ba to katar mo ka po ramim karen yam gain dawit bek in hag tata lene ay kani rolo mo elan kani mero rabarhabag don mo kani mero inatanat sa kol mo masukos na mi Juan lilen usara marhabag don now that hand report kanira mararim iwu na mo iginagina dino way asulo nakadagdag iginadino way asulo nakadagdag now the wegla lesson rami to kon kadar mo takamon nakolgi mo don kos na mi Juan lilen nakolgi mo don kos na mi Juan lilen yaram Yesu Kristo ramo fina reto konik mo yigta nakagay mo na way asul mol gibam na commandment hayram na way asul kaman na kamray mo na way asul kaman mo elan kani usara ni mo natano way asul kani yaram Yesu Kristo rani mo maigda na saklean Tano sulat hangat at lirman ni Barawen. Tano sa niya na iwayan, tano sa watil. Misi yairam mo minainam. Mulga girap sinol ka mo ikato mo ni. Gani ko sa para talangin namin. Yamin haro iram ra. Yung mulbatum naram minun. Yung mamaswas ka maldak datan yung mga gani.
Kuni benar-benar mini yakol merawat sekata wak yo ini bur yo inol yeram asuli yo inarawe. Tak nar mini bur nau tak ribur. Inaru imam suas minoliti yo inabi thaita nar mino. Yeram ramani beton. Inol ke mo mata nakawid bakana. Namru niyan ke garba to yeram Yesu Kristo. Yeram im ke darmu imar waru nagalin. Yeram asul ke ruwa chief ke ruwa. Yeram asulagan ke darmu imar waru nagilno yeram ramos rina rega beger. Waru nagalin mamani moklan me ayo ikinatin bag. Yewela segulut. Mina ragbag minati nakaranda hayramara yo yamla muwag hiwaga min nabag na uyagran ikino dinut nakaranda hayramara yo yakol tan bana nar minu yinol batum na susantak marwadas ban yan gini gitar homoelan maro yaramara to ko say pite yaramara yaramara yin rapite na yaramara yin datalingin mam na dalangan tahusan mamin dani mo yin nol batum ani yan ri po na gitar homoelan karosi tu bagatar kani maro yaramara nakaranda handat watu rapagay ka mamakhargam katar kani rani beto usama ni hay nakol kimo na kawid bakana kani ran mo yakol kimo sa kawid bakana pero nakahin din usan now that han report money dan report in guriri manager kani ran yesu rani beto no o wore kani me yaba milla huska amla family gun ramla family gun molgegein mo matar lugun mo may hinati nakran yiram ramani beto rani mo wanar kare namun ga sa kanip na tonik tamalo tan niku na boy mo amoy galawano igiram now that ham river nakauray now that ham mosi pa kami eruption anta kamo ko sipa kami eruption ka gani ka danabos ni golene ay namihuan lilin milalang ba maro payo now niyan ger kaili wagles watu ta hayramara niyan ger nakaron ta hayramara kanig no kolke kemo no ko siban kim kami ramari Yesu Kristo na suwatu kiu kamarwato ramari Yesu Kristo niyan ger ira mau bonai ikno kolki kemo no ofen kim kam ira mari Yesu Kristo ikno kolki kemo nakarawam nakaranda nakaraw ka sito amu ikno kolki mo ikten ko le taham ting ding ten ko maro ira mari Yesu Kristo la na talangan dam ten ko kolki mo ten ko muhag kolki mo ten ko masum lan niya nausim ko masum lan niya nausim kolki mo ten kamalam bay mo migilaon mo ko kamalam balen mo laon ikno kolki mo ten karaw ira mari Yesu Kristo la taham ting ding ira miro di singlan ga ira mari Yesu Kristo ina mauni ni ira mim don no lan wagda narbusin mil suwatu pusin mil kamarban lando era Maria Yesu Kristo nyen ya kabito ini gina mo suwatu na daig na lando era Maria Yesu Kristo mo era Maria Yesu Kristo ra mauni ni go ikna yam la dham ting ting la suwatu wan kayem la usani ram naude dahan ribor kamayim taweg la nakarandan ramatugon la katar mo era mi min rol ke yamat robe era Maria Yesu Kristo la dahan ting ting rermuing mayat gin la nami huan dahan Mama to era Maria Yesu Kristo rani beton mo mo no ya suluk tanako romo ka po inol betum naram minun kani mero era mero lugunin mo nargan yam tanaka kiki molmun even me right now that ham mo fukam na rabusin tanabos ni kolen ya na tramol haben la life ta usan nam suwan ramani moglan ganay huin doyak nam suwan ramani moglan mo usan ramayat kin ma to era Maria Yesu Kristo niyan era Maria Yesu Kristo rani beton mo metro right now that han gani meroin gayin yeram ramos na uti asul gani rapai lumoy kayaken ramam giu ni mamakhan mero yeram Yesu Kristo ramo tan ni beton mo ray now ta mo fan gam na rabusin gani rapai lumoy kayaken mesenyan mo nakaran ge mesgiuan mail mamatalang ramatalang rehutakren ramatalang mamol dahan ding mo barumo na daswado tsali waglan niya nagin ramamatalangin menina din swado mam swado ginagsali wag mo lan toek anin da mama moria gis bakagan mo motokor lalang ban maliog laswatu ta hayramara pero in karena ni ban nakaranya geston mo motro me ray now that han nigin rail mama dalingin an nigin den homo magaboria gesbek renya gesbek donyo an adray tait aniya na itait renai ilmun gayakan ira Maria Yesu Kristo rail mama madamo tra ban nakaran me germero kapwa an ragnol stadigen ira Maria Yesu Kristo na mabronam giu menaliwag menatite من سوف من نقول له لو قرنا بغني لو ما نبي أنا من نقول لو ما نبي رمى يسوع كريستو راي لو إليس ما متانغوني ما برنا من نعمل هاو بيس مسو بيس من نبوا بيه ريليكن نبرنا بيه ثري لبوا لهاو غني من نعمل سو بيس من نبوا خون ماسيكن ما عمل هاو بيس يرمى يسوع كريستو ريتانغو ما برنا سو بيس نبوا بتم رول مغلان بياك من نوي نكمين نيان نكمين أتو يرمى يسوع كريستو nakayat kin ma to ira Maria Yesu Kristo bigim rangin nagikit ma sinaulo mani ba to ira merong matan ko stamihuan maroy nam ka wadi singla naglalang ban mun lawat wadi singla na kolke matan khabat in mun danag naglalang ban na pupuwag nagibum dara pepsiun nol ke andra po gamroy ka ira Maria Yesu Kristo regalan wani motam ira Maria Yesu Kristo regalan le numonin taham ira Maria Yesu Kristo regalan namihuan taham kanirol mo lan usanin ramlalang
nagin rabuwagan dona mroyin kay niram naudadahan ribor rasol gegean mo matarodi naudadahan mo siba kam narapusan kaniram lalang mo pasiram ri Yesu Kristo rolo mo ilan to kadar buyag min meninawin agmin da mo niya nagnol gege mo tan ko siban kam nagim kam yaram ri Yesu Kristo niya ni knanola tu tam ting mo matan ko to yaram ri Yesu Kristo por hosib na nam yuhan liden tanakaw mo matalang maraglanawani mo taham tanakaw po matalang maragin nakim meron nakaran tahiram bara nakepus lan binatin mo mo time na nakabanto iram ri Yesu Kristo tono sa nami Juan lilen iram na huto betum kamail guton nagim ra kam mo matan nakagege mail matu makamuna tanar iram ri Yesu Kristo ranito ni kung matan nakon kay kemor rol mo ilan do kadar na mi mo kamail glaw na tin mo tan ribaragan kay ron nakaran tahiram bara nigitarangin dahan na utag rin yan nam kita rakam mo magamo na suwatu tahiram bara suwatu marag an karos tat marweto era mer may umur nami gas kani kalalang ira natana ira mer Yesu Kristo ra mani dawusan niyan Yesu Kristo ra mail mametang ban mamusaren wen ray dait mani beto thani ra mimin ra mani beto thani ra mimin mani momo he thak yan ra mimin riya gisa ga do iram nauda dhan ri bot wen leni ko leni ai rab mergam to kamul mo matarwela na bong nitil meror riya gis buka ga do iram nauda dhan ri por mo matarwela ni ko leni ai nakaimro no kolge mo tan ko sa mihungan lilen nakolgege mo matan nakos new life. Nakolgege mo matan nakos na miyuhanwi. Kani meron doon sa usap na pinan mo pala na miyuhanwi. Kapag nakagay matalingin nakaran tahiram ra, matuwa kam to nakaran tahiram ra, tanapos na miyuhanwi. Magamuna sa tuwa kam to nakaran tahiram ra. Nagwaya ra mara ni mo naragritat, tira mo ginagrawit. Kani gan nakapos mo lagi kam matan nagyabat inta nasusa na miyuhan lilen. Meron gay ra mara raman ibeton mo damo nakolgege mo tanapos na miyuhan lilen. Waray ito nagyabu-yagi na ulit ha. Mosi ba kam narapos, hindi na pos na miyuhan lilan. Nadanar garos lang na musuda usan. Inramulgi ka mo terwaya tuto era Maria Yesu Kristo. Ramula tutan ting. Mumuterwaya to era Maria Yesu Kristo. Yesu era Maria. Rasanya mo inrapos tatar ting kaburol ki ka mo itan ko la tutam ting disisin ta mo mata nakaraubanin. Merota nakaigan hinatin. La nakaranda era Maria Yesu Kristo. Ramanip na toni. Mo nakolgi ka mo tan ko amarupayo. Kani merota nakaigan uray na udataham. Natam utamin tatat, ne bawayan ger, no langeles ger, na munuman ger, no latanes ger, nagintat ger, naluaganan ger, naklean ger, bisa bismin hadanag, naginaklan na win, nahugan kamuhin pusin ger, Yera Maria Yesu Kristo, ramani mo ilan mo mga, takamagarbado Yera Maria Yesu Kristo, takay kay mar buyag-yagin, naram-narmin yeram ka maitibain, kamay suliay kasuliay, bagam takar kay mar buyag-yagin, kamay jibay kajiba bagam takay kay mar buyag-yagin, mumatakaros na mi Juan lilen ay, magasay tibi kamay jiba, marul kay matakarola ni Golan yan, doko sa fungan na, naudadhatan nag, Miner, Maria Yesu Kristo, ilaw to ko iwas, kapwa, takay kay mar buyag-ataw lager, na mi Juan lilen rol mo ilan, kani usar wato era Maria Yesu Kristo, kay imla na mi Juan tahan, mumurmato era Maria Yesu Kristo, kani tagranay ganda mo las matuan, in ramay tikin, ramay tipin bagla na mi Juan tahan, ramay pag mol reses, mayitkin mato era Maria Yesu Kristo, mumurabaliw ka murabawi, pero ramayitkin, ang ramayitkin matol, ramayitkin meheng-heng, ramayitkin meheng-heng, haniyan rag neheng-heng ka, rasunan ba milamwag. Laniyan at dahon, buyag min minanawin nagmin, nakarandahay na Maria kamasitoin, to kamyara daweg, nakamay dalangin, anta kamoy kinukulki kamutan kwa to era Maria Yesu Kristo, latahom ding-ding, dabitigim taragi kaya makamumoklan, mamata kamun kwa to era Maria Yesu Kristo, to nakolradi mamata nakolan sila, nakarandahay na Maria Yesu Kristo, tamurani mo manaraginig ta nakabos, naraginig ta nakapuyag-yagin, nautaw kinagramalisik, ta nakagami puyag-yagin, mamunagwilan iko din ay, magamoy ikinigim rakamu magapa, ikdanugon mililing, miyon mamliling lang namiyuhan taong, and buyag mo ni nawin, nagtawag naman talingin nakarandahay na marabiyagas, bagyara maramuriyagas, bagdawin na liyan iko lang ay. Ani rol mo ilan daw katar. Len mi wanda dar pusin. Laya ko si ba example gilan ni narmi diram katar kamaron. Kamyan nakarin na din suka bak. Kamyan nakarin na din suka bak nar kamaram num. Nakap suka bak ram gilben bagala na lugan nagirol na bang nagker. Kura magilben ko labang gabuyel. Meron nakam narasu ka bak. Mam suka bak min kamar gilben mo kasar gilben na mamarbuitben. Nakam pro mabitben mier miyutben mabitben mier miyutben mabitben. Ruan rakawan mo lan ruan mamleling tanyan minatahon. Ani ramai iba to kata nakol kemudian guna buat lenia, dan solat terkesuka bang. Lugu mau buat pun metem mir kapwa. Wah boleh ramai mulan mama kapwa. Ungin in halal. Dogo kasarolan mulan ramai Yesus Kristus nakol kemudian karubi ramai Yesus Kristus. Kani nakol dari mortan pa itu nuenan. Merobi Yesus Kristus memudan ko merobi Yesus Kristus merobi wadis banikin ramai mumu terbaik. Nah nami Juan lilin rol mulan.
namihuan wiram takatar takaro sinarol mo ilan. Rasulan mo ma karol gig mataro may roba Yesu Kristo kay liwag la wolok man usmira mer Yesu Kristo same dameron kay mer ramanil na karam to ko yik na sulat ko kunar to masta kiu meron ka to ko lat ko gundo man na masta kiu welik tan benidat ker mulge ger kani rol mo lan na mi huan tatar yera mer Yesu Kristo ramanin mo taro mar bandon tasariyat ginan nakayat gin bradam nesista tan bagay ke mesona la nikoleni ay meron ka niyan ke kata karola fe tatar yan kay karol left dadar man mo na rimim takari da 1 mile 2 mile 3 mile karol stada bolong lumana be mil hawbis kanarol stada mo 1 2 3 nakapkaila kay hawbis na mabukira may lanahin na taon may yaupon ni gitar mo usar may yaupon tik torol wile na win mero ta kamara may shopis man ba kawro adik na ba kay bisle na mine menara may masibis na buske ila may merga ma mo dising kani may merga ma mo dising takara may ilal masibis mero ram so ba kay bis lana mine kada saban mero usiram rama mo tising may merek indar bulah mak man kay mo time hinatin mo suwadu ra mo bom indar ay merek kan juam bulah mak rol mo la kata nyan kay nakatigil min bugnar nakatagmalin bugnar kani may bug kani lana mi huantam kan nakawan miheng usay ra mayat gin am suwanda mo usayo lat kunar mayat gin lana hin betum mo fen betum na hin betum mayat gin ato ira mer Yesu Kristo ani ada nakawado ira mer Yesu Kristo ira mer ni mo kaboda nakagay mo yag narim magiging mo buyag-yagin. Anda ka mo nagkabuyag-yagin. Now that ham, kanita ni Gwela Nicola niya. Remero yagisbog. Now that riborik nakamos. Now that ribor nakamaros. Buyagmin na nawinagmin. Nakulgay kita nakos na mihuan nilinto na sa punganan. Tanagay mo niya buyagin. Resolan ira mi mabnaban ramani. Resolan Simon Peter James Minetyon kira mani nakaranan. Mero usar gamin at watu do ira mer Yesu Kristo. Ani ira mer Yesu Kristo raniben at watu ton. Indra mer habag ton. Mamatros na mihuan lilin mo Yesu Kristo pusin namin na mo fa na mihuan lilin. Habag ton. Yesu ra mo rewi tan ko na way asul. Ra mo ka po inol peto. Rani mo ita bem brayo ray now tet ham na unin tan po ni ko ni memero payo. Nakaranan. Mero usar gamin at watu do ira mer Yesu Kristo. Ani ira mer Yesu Kristo raniben at watu ton. Indra mer habag ton. Mamatros na mihuan lilin mo Yesu Kristo pusin namin na mo fa na mihuan lilin. Habag ton. Yesu ra mo rewi tan ko na way asul. Ra mo ka po inol peto. Rani mo ita bem brayo ray now tet ham na unin tan po ni ko ni memero payo. Aniyan, renani nakaranan, re romero riagas, re leleng. Biag min na winig min suwado don wanala ni ay, suwado waswas, kuwala swas. Ani ramara raman nila nakarantahan man yung matakaman ng kulgay mo talagun la suwado waswas. Kani kuwala swas, ta nakamadi bet na sunan. Beta nakagay mamalgut, marumaya kalgut mo tsugun, maro yugo mamiyay. Kani nigbuyag yaginaw ta, kanita na pos na Nicole ni ay. Ramara raman ito kada nakamay talingin nakarantahan, ramara yak mausito indo eh. Mumuswado la Nicole ni ay rol mo ilan. Mumutan ako kay kemutan ko rubay ramari Yesu Kristo nakay buyag yagin. Niyan ger rol denchel na mi huan tatar mo makaro si gitar gam ramari Yesu Kristo. Marwen malaleng. Ramari rasol gigyan mo ilan. Rol denchel niyan ger mon gay ramim nagin kamu inter robo na ramari Yesu Kristo. Letahan ding. Niyan ger kwak, niyan ger pos. Ramos mo na na usim. Mero niyan ger kwak, niyan ger pos simul gigyan mo terbe maliwag la swadu dahan mo ptenek. La swadu dahan wolek. Mero rasolan mo ilan. Na dingdingay na rakawalan dingding tadari ram yigno kay kaya mo tanag gumero bi ram Yesu Kristo masapa mo man nagalwawin dahay ram arab kam anya kanito kadar na ay dalingin nakran dahay ram daway kama sidoin mo nagalwawin dahay ram Yesu Kristo rab kam nakol kay mo tanag yigiramim dahay ram Yesu Kristo nakol kay mo tanag kuha kami ram Yesu Kristo nakol kay mo tanag kos na mi Juanwi nakabuo mo tamer ko ay mami kinlawan no metalingin mo baru masugam memir o sugam meleleng kani mau mo bil mabla na mi Juan Madada mo huwagton, an mo may ramar yab nagim, mo madanugwan memero wadisban, kanin nagwan memero wadisban, memesilalingan, katarbat mo kamarol reses. Katarbat mo kamari kirol mo kamarol reses. Meron ta kamaron kumuswado bom kamari ilan hawlatin mo btanag. Gani mero hos na binda baibo. Kani mero ta kay kemari natin mo makarol kay kemaro si ramar Yesu Kristo lan gitar. Nol kay mo na kaya bom. Kani nakay mo lang mo long wat hay ramar ko manito ni mo dan kolmin. Magaman na sola na wad hayra mera tasyo na mera wadis ban swado kiyo swado ay na niram karos to glen yan len nakaran hayra mera mi ko sip na gum kadarmi kam yan swado da hayra mera yan letahan ding swado iram rol giulan ramen moglan mama irami Yesu Kristo ramaunin mo motorol dahan wo an swado milaylaw gyawal busen iramo yung mawon masidoin ramen moglan mo irami ramol gay motorol na maroban letahan ding miwen misiyay ben mo bos gani ram ramodi singin kaya kama si doindo ya kung may ram Yesu Kristo rasulan mo inram ba pero Yesu Kristo ramauninin mo motorwa mo luwagdahan kani rauninin mo motorwa mo luwagdahan rama dukun mo glan nakaran dahay ram ka hini ramachi ura daimun
ramani moglan mama niyan iramar Yesu Kristo kenawi chona baptis renawi renuen lenu chotan renet an nan manawshim na tradi te pelan raw gurbani mak an iramar ramani benton mani ma hinug na regdan kay kike may telengin bos bibom nan manawshim na tarwiin retu na bail luluan retu na bail luluan mos niyan fote ne laben fote kanirol mukla yaram snadar baton mamani beton mama takamo yek na ruungin ani beto ko buyel minu por hol bred la nagagan yaram ramo ko po iyo to eso la ko kuna nar kami i bawat hadan kam ani yaram setan wen kamar ko lelang ba mani mama miri wen bala ladwini mu hak mani madene ki yukru to mo ikna ruungin ki yuk ma ngelo minta mi kalasi pero yaram ramo ko po to eso telangani ni rarag mir mo meto na pailes le to rasul metukuni ko hadan an rama metukuni ko hadan kani rama tukunin rol muglan mo niyan rama tukunin kani mero era mero ni beton mo yeri sautonio we sautonio setan yik nan mun dadan kam yik tan ko kam ko muhin tam an in pusinam tan holat ko kunar gamin setan nadrag mo pasin era mero Yesu Kristo nadradi deba mi wala ngam lo ko dawar ma mani to no hut na hut wasul ni mo alaleng mero in kani ko le ne ay regan wa kat anatram wen len kalit he galali nadarum am Simon Peter ne James mine John nadaram Simon Peter mine James mine John rol gama gamyaol thanilaw ne gamyaw isnamin kaniran ramilaw ko moil kanilaw ko tigtaganain ramaila bo ibat mitang bo mam Simon Peter ramalaginet Simon Peter laginet kun walaginet kani moil kani mamyaw isnamin kaniran ibato raila bo ibat mani bato iluma Usmil ya kami ni to kamila umum ya murubayo naunan kat hayra mara ya mara ni ya murubayo andan ya murubayo kan kamu habatin tani launet kamu habatin mama tani launet kasi awetelan muro kamu amra ni ya murubayo kan igoni mo kat mara ni mo matsuko ya murubayo bo motahal maro am rani mo usmil ya murubayo an sabol kamila ni ya us na ramin an ramutrani mo bala mo sigayos na min kya katelatan ilawnet kamyawa telatan ilawnet mi amoro be ramar Yesu Kristo kanina dargan mun mahmun James mine chon ilal danilaw tada sebeti kamay wada kanine tanilal mabu kamatil kanira mo usmil kamani bnato kamila mo yamoro pay o bol kamila ni gayos namin kaniramim kanilaw gyamoro benin kanimo tanilaw tada sebeti namusuwan na dugon moglan mo ramar Yesu Kristo ramauni na ramim Irimim kena kaya tu ladan ding do era mere Yesu Kristo mero nawin Yesu Kristo ramauni na ilar mo matakarol wak tanilan. Darol wak dahan rol moglan mo inrauni nilan kani karos example like na ratugun na kadar niyan ramauni nilar kena hinati mo ramauni nilar matakarol wak dahan ramauni nilar kani karwe telane tanilan. Kabasarya badinan mo net mero in gailar kama hinati mo net iram kamus na minlan heto na susay ramim lan. Rol mo ilain mo tan karomay rubayo ye bol kamir na karus na ramim kani ka ilar karwe telane tanil. Niya nagnuwa to ira mere Yesu Kristo. Niya nagnolgi ka mutan robe Yesu Kristo ira mere Yesu Kristo na unini ko mutan kol tahan uwag. Niki mutan kay magam humoklan. Mo manigi niya nagwa to ira mere Yesu Kristo ira mere inra mo suwag da. Sipeta bo tahan rarak. Na uni siya bo tahan rarak. Neta bo tahan rarak. Hawo bo tahan. Kibasa bo tahan. Narin beto mo ira mere Ramos do tahan uwag. Inra mo uni namoy ko mutan nagwa iro sib na tahan duli no ko sumol wag lan na sumanda. Meronari ira ramol ro lagatal niyan ribon. Niyan iramim Yesu Kristo rauni iramim matrol danu iramim mabukatu dan sibit miletahanet mero Simon bidane sioni law boto kun kadar mo ilaw ko mormuing kani ilaw miya puya jinet kani miya mero kya hinet matigyawan indro bosi betahanet kya ali simla to wiglan mistake tadaribor karwa to iram Yesu Kristo marol gigi matakarol na karan tahir rauni ngatar ne matakarol kani katakari marpok mo bisab istatar mero matakarol iram rasul gigi bisab istatar Jira rasul ke gya bisab istatar in rol ke porian gadar mer rasul ke gya bisab istatar in rol ke in tahan apa bisab tono san tono lanu wag dahan mer tono kani mo matan ko bisab istatan mol wag lan tahira mer Yesu Kristo hira mer rasul acceptum lan hira mer rol ke mo takaribaton kani rosibatahan spit musibatahan naw musibatahan kepas tono lan waklan musibatahan net pusinan na tono nusana ramin kanina renan ta kamo iramer raunin yeramin brugaton rakay mamusipan tahan tul tonalan waklan kanim rol mesti agri por la katalen yan min iramim rol ke ni mo iramim iramer raunin ne mo matarwa mo luwak kanin rabos meruming kanim mamusadu tahan bisabis mo kamo rol waklan
kabwa kagege marhinatin lan am suwanan iram ramanil tusan heta mo kol gege mo tanu kam rupayo nakabuyak yagitam nauta musiban kam yarabsin an amrupayo rol mo lan ratu kun lakatala suwatu mi ito ay yakap sito inakaranato hairam ra mufakam katar mo ma kagege marhinatin rol kam na yakap sito in kam kamya rawit na kagege maros nakaranta hairam ra yakap sito in nakaros marosut mroin ka suwatu giu kamarilan kanig na kulatu taham na talangan mo na suwatu ta nakailan takamo na kaila suwatu ta hairam ra ka ramauni na nayik tonuyan to nolan waktan ka naghina jin mo tamo nakakawan ka nagabuyak yagi tam sibet mine tam gagul mine tam gabas mine iktan nagwan mine net mine hindan nagwan in rosim na tan mo kamoy kinamata na kayatu madoy ramere Yesu Kristo lo tam ding ding merubanin nagim darage makahum maswadu yag swatu swas tahay ramere Yesu Kristo merata no sol degranan tana sol la degrubusan hiram na udahan ribon ginam kamuda mada terlesuayo hayam nami halilin mayat gin madoy ramere Yesu Kristo kani meruram pa to ramere Yesu Kristo meruram katawlan rinab katawlan milalang nagin rapu milalang banlawal rol mula nakaran tahay ramere kasito in kam katar tawek Rawit na saluin na naging niya daragay kayo magkamo. Iyo minawin, buyagmin na nang inugmin. Umira mararaman nila nakarandahan. Ratugun ka darala suwado dahan. Lena nakarandahan to nuweyan to iramara. Most na mi huanwi ka mani kamo new life. Meron na kolgi ka mo tanokos na mi huanwi mina new life. To no lat siya nisla numuptan tatar ni island tatar. To nuweyan na lani ko lani ay tanagay mi mupuyag-yag yung wall. Matagabisabis na hawalok. Tanapos ni ko lani ay. Makamakamaryabat in mama. Mawad hawalok. Tasaro na lani ko lani ay. Meroin ka, ungin naman mo kulala nakarantahan, ungin nakakan, na pinapan ragayan alan. Anta ka mo iram yung care, in, rol kaya mo, tarawadi singin iram Maria Yesu Kristo, umuhin na mo fellowship ilaw iram Maria Yesu Kristo, in mamaliok lang na pinabuhan, rasolan na buhyanan, nakarantahay iram raman mo ilan. Anto ko ikna kanimo na karubay iram Maria Yesu Kristo, kani mamaliok, mun lawol, kani iram raman mo mga, to nasyonal ni ko lang ni ay, rol ka mo in ka, iram Maria Yesu Kristo, raman iban doon nagadimas, raman iban doon nagadimas, ramar habag ka ba doon, mumanata na sa kol, mumasakos na miyo, aniwal, iyakarinetin mo, iramim kita rasulan ng dadi, min nagkikusan naman nakamol, marod, iramim muhin na maragamlan, ilaw min, kani ramon na magdimin, kani maro iram Maria Yesu Kristo, rol ka mo, iram Maria Yesu Kristo, raman iban doon, rani mo nagadimas, mga takagagawa ay huyamunik, damo kasi ay huyanik na nasosal ni ko linayay, gani nagidimas, ramar habag doon, ita katula, why ramim damo rin nahingal ni, karaga, lalang ba naman budahan ng mga mamara, karaga gawa ay huyamun, inagin na ka mo damo, raman mo, taruan mo lang na budahan ng mga mamaro, naman na huyatil ka, manimo, kala naman tanaglalang latahanga mo dam, tanakol dyan sa live dam, tanakapos na ulan muli ram namamolmin, namamumnum tanakol naunin, namamuldilis tanakol naunin, namamakla tanakol naunin, namamipawat tanakol naunin, musira Maria Yesu Kristo maliwag lang namihuanwi, tanakol naunin labis-labis sa wasmin, kanimro na ramim riborog niyan, minikinilera ka mo mga karwal ka mo nagidimas, niya madalalang ba naman natibutahan, mga makaman ni matakarhin katar, ni Hinang, anig nakot mamadaling nakarantahay ramara, tamoy nakagruban ni nagidimas, nakarantahay ramara ka mo faramol kiliyato anig dawek, Mumod na kinadin mo ilan mo, rasanya mo naglalangman mo lahat, udama mo. Marobis-abis mo mga mo, lahat na nakay kami lalanglan. Bis-abis hanapin na po, nakay kami lalanglan. Mumod na po sa namihuan lilin. Nagindi mo sila pag naginhamralan. Maroy Maria Yesu Kristo, rani mo yun, matang largarag mam sabis. Miling mam sabis mam sohyo. Nakamaruam na sana nan. Dahan mo rin naman nakatitang mo rin study kin. Badan, makawan rol pata naunin rol mo ilalan na ramim, yaramin kami ay hilar, lanan mo na usim. Biyak min na nawinag min swado gara ka mo. Ira Maria Yesu Kristo, pusin namin tero si panamihuan. Inupusin namin tero si panamihuan, lilan kam katar. Ira maniba to katar mo, dugo ay katar. Maro, ka manilan nakarantahay, ira Maria ramen imoglan mo nilalangan hinaki. Nilalangan, leto hangat na multatari hinaki. Kito na dithiyan na mihuan lilan. Saka mo nakolgiga mo tanigwala na mihuan lilan, naglalang hinaki. Kanikiyay na nilalangan, naglafamatagawa ni nawala lok radita. Kani radita na mihuan lilan, kani nagwa nawala ni Godhan, ira Maria. Magatar karol ge matakaros na mihuan lilin. Takaro na bala tayo si mawong hinigin. Dan na mihuan lilin, mayroon ko mga reputar min ko mayroon gawkon. Kani masarosan nilalangan, tapos sarwa na marier. Rol mo lang niya kasi ito yung nakaranta hayram rado katar dawek, rawit na gimira ka mo. Dan yan nakaranta hayram rado kaman imoglan. Dan nakarantahan, ikon malapusikinan, dawek kong katar. Nakaranta hayram rado kaman imoglan. Dan imo mo, iram ro nakaranta kumamol. In raw grupan ni iram mirado ma nilagandahan ni mo lagabuyel. Yapi wonder ba, mamakalulun yung maka, meron nga, mugudar saman, meron karam yupan lagabuyel.
meroyeram ramro nakarandahak masolan raw gurbanin yaramim yaram yarado mabnu maglagal raw dati hiwini mo dahalan maglagal yabi wana darwa nadrama kalulani mo ka an ni mo ka nadram an naman dahan nadariwon nagnairaw nakarandahay ramari Yesu Kristo to niwean do no san ramari Yesu Kristo to weglen yakam sito nakarandahay ramari mo makukagay mo sminadin mo nakarandahay Yesu Kristo inupis nam nakos madadalaan nakawilagan daham ni mo lakapuyan rol mo lang yakanib na do katarmi kamyar dawek mo nakaros di ramari Yesu Kristo swatu geragamon nakolgay mo nakos na miwan lili naglalang mo si ramari Yesu Kristo mo no sol de granan usar mabagtanaw dam ya to ramari Yesu Kristo mo damo taro sa fungon mo ramari ramang kabot nagbuyag-yagin andre lalang kanim rol gamamos na tatan milalang mo silang bayan mo di ramari kasusan mo namsuan lan kani raya wow kani misna ligan ramol gigamo terlaikan ya kargam katara dawek nakaros nakarandahay ramar swadu geragamon uning la nakarandahay ramar kamo fokam katar buyakmin nakadalingin swadu geragamon ni ramar Islam nakanindu borhenan land na bos na hiwan lilin magamo ramar ramani mo Yesu Kristo kamali mo iram darin borhen land ros na hiwan lilin ani ram darsan yan borhen land banin tatanton ina nakarandahay ramar ya kanito dawek do katar maro imbus nam ros malawla ni gitar bos kay wak maragay galin niya kan itang kiloman ni to nakarandaham ikus nam na nagir kamar mir kamar matukun kamar swadu daham len yan minatawon len at ginaram kay Yesu Mesia. Amen. Was when you went like a